Ini suasana di Taipei ya guys, di bawah jembatan. Di sini banyak sekali tuh jembatan. Di sana jurusan naik bis sama tol atau supa. Di sana jurusan naik bis juga. Kita lihat ya. Mulai ngemis sih, dia mau ngemis ya. Yes. Kita lihat naik ke atas sini ya, ke tangga ini. Oke. Di atas sana. Di sini banyak sekali ya mbak-mbak libur di sini. Motor-motor di sini. Ini sepi sekali. Assalamualaikum. Pas teko tok iki medhok kok MTR. Sehat. Alhamdulillah sehat. Arep ngejen kok. Ejen ngendi? Dijalal bihalal. Typo to ejenku.